Қадірлі тамашашыларыбыз, біз бүгінгі жынға тапшыруын Ғавыл сайында 80 яшын тудырушы, Әлмәттегі әдәби бірлікнің негізін салушы шағир һәм прозаик Әдип абый Маликовқа бағышлыбыз. Оңа бағышланған фильмні сіздің иқтибарға тәқдим етеміз. Бар иде ди Шупай тау, бір күт ял иткән кунып, эзләмәгез, тапмассыз, күчте ул шәһәр булып. Шал Урал тау итәкләре буйлап аккан ямьле Зәй елгасы буенда Татарстанның иң матур шәһәрләренең берсе Әлмәт урнашкан. 400 ел элек Әлмәт шәһәре Шупай тау ташларынан үсеп чыкты. Әлмәт һаман үсә, матурлана бара. Әлмәтне нефтчиләр башкаласы дип тә йөриләр. Нефть фонтаннары арасында кайнар хезмәт шаушу эчендә үз моңын, үз җырын танылган шагыйрь прозаик Әдип Маликов тапты. Мин 1921 елда Югар Шат авылы Яңалыр районында, ул Башкортстанга кергәндә укытучы гаиләсендә туган. Әтием укытучы иде инде, 4 ел аңарда укыдым. Монда нәрсә дип әйтергә? Без үстергәндә күп балалы семьяда, гаиләдә. 9 бала идек. Менә минем әниемә багышланган бер шигырем бар. Шуны укыйм әле. Әниемә, тәгәрәшә үстеп 7 малай, тагын 2 кыз. Бәхетләрен саклап, һәр балаңның баш очында тордың йокысыз. Канатыңа җыеп бәккеләрен, сакладың син җилдән, салкыннан, кыштыр-кыштыр һаман куа бардың мәшәкатьле дөнья артыннан. Синең өчен алтын булганбыздыр. Biz balkısak, sen de balkıdın, baş balan da yakın, urtanışın da, etüpçüğün, in yakının. Şartlığın da, hasret eşisinde, sen barın da birge düşürdün. Hasretini siltep göz yaş bilen bizge eni şirbet düşürdün. Biz üstük demine toralıştık, yoldan eni gözün olmuşsun. Türümüzde kaldık yolunsak da ilgeç koytu yağın karıysın. Kuş aldığımda suğa barularım, tan nuruday şelin bırkanıp, alıp gitemeli üz yanıma, şişmelerin bilen kuterip. Yaştanlık edebiyat bilen boğuktum. Çünkü etinin şurluğunda Abdullah Tokay, Mecid Gafuri kitapları yataydı. Galimcan İbrahimov'un prozası. Anasın Hasan Tufan'ın Oral Eskizleri degen bir kitabı diktiratı okudum ben onu. Bana şunun tesiri bulgandır belki. Birinci kitabını ben üzüm çıkardım. Anın indi düzücüsü de, yazıcısı da, basıcısı da özüm. Mine şunday kitap. Ertesi yıl Ufa'da medrese odiyasını tamamlaydı, üniversiteye kadar. Galimcan İbrahimov, Mecid Gafuriler bilen tanışmaya yakınlan. Turmuş yılımda yine ertiğimnin ürneği bir zor sabah oldu. Mine uktusu bulurga dilevim de belki anın ürneğinde olandır. 1937 yılında ben Birim Pedagogiya Училищесine okura gittim. Turdan tura ikinci kursa kirdim. Çünkü ben 8. klasını avulda tamamlagan idim. Ana anda bargaç da şulay yok edebiyat dünyasına
Şumarga turup geldi. Biz edebiyat tuğrarı anda işleydi bir elbetkine. Ondan sonra mene училище журналының редакторы етіп сайладылар. Айтып көпкіне орындарда анда социализм жолынан деген газетте шығайды Свердловскийда аңа шигырьләр жібереді анда Ленин жолынан деген газет шығайды Пермьнің өзінде Тотарша. Мен қазір жоқ алар барысы да жабылған. Заманда шығайды. Анда менің мақалаларым, шигырьләрім шығып барды. Шундан соң мені қазіргі оқуны бітіргеш Сұлтанай деген ауылға, ол Барды районы Пермь өлкесіне кіре, шонда оқытушы етіп жіберді. Тіл әдебиет оқытушысы 7-ші класстарға підарында 7 жылдыққа. Ләкин яшь укытучыга анда озак эшләргә туры килми. 1939 елның көзендә аны Совет армиясына чакыралар. 41 елның 22 июнендә Бөек Ватан сугышы башлана. Әдип Маликовның хәрби хезмәт срогы 7 елга сузыла. 1945 елның августында ул разведчиклар отделениесе командиры сыйфатында Көньяк Сахалин утравын Япон самурайларынан азат итү сугышларында катнаша. Һәм батырлык өчен медале белән бүләкләнә. Beşinci yılının Ağustos'unda Vatan Soğuşu devam etti Japonya'nın azat etiş soğuşlarına. Ben de razvedçiydim, razvedka отделениесі komandiri. Bizni bir atına ellik şu Ağustos başlarında Japonların tılına çağırıp verdiler. Bizim bilen iki tercümesi var idi. Nivakları var. Japonlarga şoğandık. Japon tilini bilirler. Leningrad'dağı şol çift dilleri akademiyasında bitirgen kişiler ol çıktıralar tamamlagan. Şular bizi uzata vardı. Anda sazlıklarda, batkaklarda, batullarda, nelerde bir iki yaşımız hatta sazga düşüp ölüp de kaldı şunda Yuşin degen partorg idi bizim uzatның. Şunday hallerde oldu. Biz 3-4 gün boyu şu sazlık aşağı, bata şuna degендей Japonlarның Handasa postu var, politsiya postu, bizдің pogranzastava деген сөзінде. Biz şunu жемерге тиешелі болаттан, тылдан düşüp. 48 kişiydik uzatта. Şundan soң biz taң алдынан шасси yolun, Japonların şassi yolun kesip, şu Handasa Gava деп аталайды, Handasa postu, Japonca Gava tıllarına düştük. Signal boyunca atlı razvedka vзводы bizden kelip çağıra tekşir oldu. Alar şassi yolundan bir 20'lap at katlangan bizden kavaleristler, soğuşçular tırıyaktan orak kışkırıp gelip gittiler. Bu ne için? Japonlardan ihtibarını tartı için. Biz şu vakta şuuşup gına krepis yasalgan indi balçık uyumlarından, ağaçlardan, yerlerden şunu da barıp dizgine krepis'e berip girdik. Hem soğuş başlandı krepis içinde. Anda bizim ölüp kalmışlar da oldu. Anasının altında razvedka vзвода kelip gitkeş, Allah soğuşka kuşular. Tübelerini Japonlar, samuraylar görüp kalgan şimdi bizim bunda boytak şeytanın inat gibi kaçırdılar. Orayımız bir öde yok. Biz şimdi gazamalarında kırıp karımız hazır. Onların neleri bulgan eken? Kapkaları, şunda kiçkinegine işikleri. Şundan bunlar yer astındağı tünnilleri bulgan, üzerine tutuşa turgan. Şundan kırıp kaçıp gitkenler varsa. Şöyle biz kucağa bulduk indi. Bu neye? Krips'ka. Ben şunda kontuziya aldım. Buna soğuşlar biter aldığında, şunda barışmaklar aldığında mina gelip düştü. Japonların minası. Buna uzak yatmağım indi, bir kutmeter nişanizler anamını jeyip yattım indi.
Мына шундый хәл булып алды. Менә шуның өчен инде безгә разведчикларга төрле медальләр биреп киттеләр. Миңа за багу медале, батырлык өчен медале тапшырдылар. Армия тормышының кырыс шартларына карамастан, Әдип Маликов иҗат эшендә ташламый. Солдат хисләрен, патриотизмын чагылдырган шигырьләр яза, дивизия газетасында очеркларын бастыра. Шын дусларны вакыт үзе сайлый. Дустың булсын утка чыдарлык, туган җиргә булган мәхәббәтне үлем аша алып чыгарлык. Әдип Маликовның шушы чорда иҗат иткән беренче поэтик әсәре атаудагы Хисләр поэмасы. Фатих Хөсни поэма турында булай ди. Муртаза солдат юкка гына во дип баш бармагын күрсәтмәгәндер ахыры. Әсәр безнең егетләрдә дә яхшы тәэсир калдырды. Безнең халык баш бармак күрсәтүгә алай юмарт түгелендә, шулай да матур әйтелгән. Чынлап та шигырьдә көчле урыннар, оригиналь образлар, яңа, моңа чаклы табылмаган буяулар бар. Әдәбияттан ныклап аяк басуым минем Сахалинда башланды. Анда мин хезмәт иттем, сугышларда катнаштым. Ул атауда Хисләр поэмасы. Аны мин Казан утларына җибәрдем. Хәзер менә ул поэманы күрсәтәм мин. Шушы Совет әдәбияты журналы ул 45 елны атауда Хисләр дип атала Әдип Маликов. Менә мин шигырьнең поэманың башына шундый юллар язганмын. Карта сызсаң таудан тауга менеп, топограф аяк талдырма. Ул урыннар жанлы карта кебек минем башта сызылып калдылар. Бу җиремнең кышып наратларын, чәчәкләрен үбеп узам мин. Bir урыныңны ерак атаудагы солдат хисләренә казанам. Менә шушы поэманы җибәргәч, 45 елны бу сугыш алды инде, японнар белән сугыш алды. Кинәт миңа менә шушы журнал килеп төште, 45 елны. Һәм Фатих Хөснидән хат. Аннан соң икенче тапкыр Фатих Хөсни миңа прозага ныклап торып аяк басарга мөмкинлек бирде. Минем яшьлек утыруым дигән повестем басылып чыкты. Ул башта менә шушы журналда басылды. Повесть. Аннан соң ул берничә мәртәбә татарчада, русчада басылып чыкты. Мәскәүдә басылды русча, Казанда русча басылды. Шушы китапны мин бүләк итеп җибәрдем инде Фатих абыйга. Һәм ул шулай ук үзенчә бик дулкынланып язган шундый хат килеп төште миңа. Менә бу миңа ныклап торып прозага тотынырга мөмкинлек бирде. Бу яшьлек утыруым ул минем солдат тормышынан алынган минем солдат биография. 7 ел миңа хезмәттәгә туры килде. Ватан сугышында катнашырга япон самурайларыннан Көньяк Сахалинне азат итүчегә Курил утыруларын шу сугышларында катнашырга туры килде миңа. Менә шул хәлләр солдат тормышы менә шушы повестька кергән, яшьлек утыруым. Армиядан кайткач, мин туп-туры Казанга кайттым. Адресым шунда тутырылган иде. Хыялымда минем Казан иде. Гел Казанның турында уйлап йөри идем. Шуның урамнарында бер йөрергә насыйп булыр микән дип үзем җәйдә хыялланар идем. Тоттым да шунда киттем. Чөнки адресым шунда тутырылган, паспортны шунда бирделәр инде. Казанда яшь язучы прозаик Татарстан радиокомитетында әдәби редактор булып эшли башлый. 1949 елда Татарстан Язучылар союзы аны Мәскәүдәге әдәбият институтына укырга җибәрә. Икенче курсын тәмамлагач, Әдип Маликов читтән торып укырга күчә һәм Минзәләдә яшь
Сталинчы газетасының үз хәбәрчесе булып эшли башлый. Күп тә үтми, шагыйрь яңа салына башлаган Әлмәт шәһәренә китә һәм нефтчеләр тормышына кереп чума. Әлмәткә килеп төштек. 55 елның август иде бу. Килеп урнашуга инде иң беренче шартта мен әдәбият түгәрәге оештыру ягын карадым. Чөнки бу каныма сеңгән минем. Мәктәптә дә шул эш белән шөгыльләндем. Педучилищеда да. Монда менә Горький клубы бар безнең Әлмәттә. Шунда беренче занятиеләр шул октябрь башларында беренче занятиеләр башланып китте безнең. Birinci, ikinci zanatiyelerden bizden Jamit Rahimov kildi. O indi yok hazır pek zor romanlar, klasik derecesindeki romanlar kaldırıp döndüler bitti. Şamil Bükçür'ün kildi. O şolay yok hazır yoğundu. O da şolay yok kupkına romanlar kaldırıp gidip vardı. Zor yazıcılar ismini alıp. İldar Aksanov, Әлмәттән. Аның да күп кенә китаплары басылып чыкты, танылган, күренекле шагыйрь. Клара Булатова килде безнең утырышка. Ул да мәгълүм инде барыгыз да беләсез, танылган шагыйрь, күп кенә китаплар авторы. Энҗе Минова безнең белән элемтәгә керде. Менә Саҗидә Сөләйманова да шушы безнең әдәбият түгәрәге тәэсирендә yola başladı. Ondan indi sonradan görünekli şairler olup gitti. Sonra başlasan bir küp bizim Әлмәттә yaşap icad etken Gamil Abzal var. Yani hamanda bir aktif işlep yata halk yazıcısı, Tokay Primesi laureatı. Anasın Seyit Kalmitov var idi dramaturg. Var idi Yunus Amirov, ataklı dramaturg. Kuplar alar. Bundan bizden 30'lap 40'lap yazıcı üsüp çıktı Әлмәттән. Sonradan 63. yılda indi bizden yazıcılar icması tüzüldü. Bu indi Moskva kararı bilen Ruslar Yazıcılar Soyuzu'nun maksus kararı çıktı. Buna şundan başlar indi bizim Yazıcılar Soyuzu işlep gele hazır 63. yıldan başlar. Әдип Маликов кара алтын чыккан якларның берсеннән берсе әйбәт кешеләре. Браулау осталары, операторлары, төзүчеләре белән дуслаша. Аларның хезмәтләре белән рухланып, батырлыкларына сокланып, җырлар, шигырьләр яза. Әлмәт якларының ел язмасы булырдай поэмалар иҗат итә. Benim de aytıp gittim, çok kına geliyorlarım benim turmuştan olanlar diye. Hazır nefislerden kimlerge bağışlangan poemalarım, balladılarım varsın. Ne Kurbanova Valiyev, o sosyaliste hizmet batırı idi deyip hazır da şöyle kaldı, hazır yoğundu. Soğuşlarda ötken, vatan soğuşların Grozny'dan Bunda uçup kayta tuğan yağına nefret tavu işlere başlanmış bunda. Otaklı master bulup biter, Sırbi Havi Savcı deputatı olup sayılanına birinci mertebe. Sosyalist hizmet batarı denen isim verilerine. Var benim Ferdene diyen poemam. Ansı ol umumileştirilgen obraz, operator kız. O vakitte bitinde fakirler yanıp duradır, bir üzlüksüz. Şu vaktlarda o işli başlarına Allah'ı hatırlıyor. Eğitim şunu da sonucu sözünde, akiyat tuğanda buldum üzümde, yaşım eli de akiyat kolada, jirmında güye tuğa yamadan, Olas seygen ol aşık yüz bilen, uyna şoyardı yaş dingiz bilen. İsmini hatta turmuy jir sırap, batırlar için uşundu yumak.
Bire boylığın kup metreysin, halkın hizmetin bilen tüleysin, kukta hareket, jirde hareket, şol harekette jinu hareket. Qalalar mında özünçe motor, her uğram sayın yaşı tam batır, havalar ayaz, dünya ey irkin, irkin ol, kim ol, bulganga irkin, yok mında jırga, hıyalga girte, ucjırı bilen dua harikte. Әдип Маликов зур иҗат юлы узган, илебезне аркылыга, буйга кишкән шагыйрь-прозаик. 20дән артык китап авторы. 1979 елдан Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. 1981 елдан Почет билгесе ордены кавалеры, СССР Язучылар союзы члены. Тормыш безгә аек хәтер биргән, үткәннәргә кире кайтырга. Шул үткәннәр шигенмәскә куша, шулар безне алга чакыра. Hürmetli tamaşaçılarыбыз, ijimға тапшыруларында Әрип абый сүзләренә язылган җырлар архивта сакланмагандыктан, без хәзер аның замандашлары тарафыннан иҗат ителгән берничә җырны сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Беренчесе, Гамил Абзал сүзләренә Рәис Нәгыймов тарафыннан иҗат ителгән Авыл җыры. Аны Ленис Рисатинов башкара.
композитор olarak birinci halk'a yetiştirgen jırını takdir ettiler. O şaira Klara Bulatova sözlerine 84 yılda yazılgan idi. Şu yaktan, şu tufraktan bu atalarımızdır. Ana birinci başkarucu jırışı Valentin İslamov oldu. Biz ana bugün de Valentin İslamov başkaruğunda yetiştiririz.